Maya-Bayabak, Pampanga! Good morning! Magandang umaga po! Maya-Bayabak, Pampanga, kumusta ko po? Aldo po ngayon Sabado keti Pilipinas. Maya-Bayabak kareng kekatang kabalen. Kumusta ko po? Kumusta na rin ang kakatamong sa vlog Makirandam Aldoldo? Kaning kakatang programang Balitaan Kapampangan. Kumusta na rin ang kakatamong alangsawang Makirandam? Manibad po abak hanggang gatmanapon. Lalong-lalo na rin ang kakatamong sablam talapakirandam king programang Pagmaragul ko Kapampangan ko. At ngani, dakal tamo po pisabyan. Kwanto ko po kay kayo, makipagbalitaan ko kay kayo. At malyari mo rin pong akayabe da kayo. King kapamilat na po ning kekong aus o yakong maus kay kayo. Makipagkomustahan ka rin kay katamong kabalen at suking abroad. Kumusta tala po? Kumusta na yung karelang pamibiyebe ka rin? Pinandit, manaus ko. Reta pong maka-online, lalong-lalo na reta nga tuking messenger ng Kaarnal Pangaliman. Kumusta na ko po? At lalong-lalo na po, rening maranon na sagli makatuki. Kumusta ko po? Maya-Bayabak keti Pilipinas. King Keko Lugal, kumusta? At nano na kayang oras ken? Ano ka rin ko man po at keti Yato, lalong-lalo na rin kabalantang Kapampangan. At ring Pilipinong at king abroad. Diyan po Kapampangan. Maya pa oras po kayo. Baka ranon Karanon ng Makirandam kang Linda Natak yan maya pa oras magpananuan Marian Gomez, happy birthday kaya napon yan. Okay, kang Maya Babak Karara Avis, okay? At kang Rodel Evangelista Kapul, Maya pa kaorasan ko yung Arnel at alay po'y double B Maranon, pota pong alas 11 dandaman niya. Manalbe kami po kening Annapolis, Maryland. Pakigreet po iko yang Rene Duay at kang Ching Fe Duay. Salamat po. Yan, kumusta ko po? King East Coast, king panahon na iti ne Rodel. Marimlana siguro ken. Sobra na dimlan Uli nga tita na king bulan ng Nobyembre, lalong-lalo na po ring at king Amerika, maka-experience nung masanting weather. Ayan po yung pantunan kong weather. Yung pwede ko mo pumpuntalan na marimla na potang bulan na po ning Enero kay king Hong Kong o kay king Macau. Ita, karin masanting pupunta. Ako mas buri ko pupunta king Hong Kong o king Macau potang month ning December or January, February, masanting po yung weather ganita. Okay, at syempre rening kakatamong kakaluguran na makirandam ganing kaorasan, lalong-lalo na po rin rening kakatang overseas Filipino workers king abroad, at rin Kapampangan at suka rin mayalo ang bansa na makipagobra, kalupa na po king Israel, kalupa na po king Europa, rening caregiver ken at ring miyaluwa pang talapagobrang Kapampangan. Kumusta ko po? At makanyan mo naman po king Middle East, at kining party na ning Asia, ring dakal pong Pilipinong talapagobra tamo. Pinandot po, betong lakareng topic, apisabyan tamo, rening overseas Filipino workers, at baloy po, nandun natin kung may muklat ko king Facebook ko, pota siguro i-share kayo about ketang ikit ko nung ekubalo nung iti sadyang pamanansulto karening Pilipinong itang karelang panga-hospitality, itang karelang nung makanano po in karelang atrato, mapakareng customers na rin king metong pipagobran o mapabisita na rin. But in this case, bilyari po ini siguro metong king a department store o metong store king Dubai.
anong no ka rin ketang metong lugal ka rin atin metong I think is a Egyptian na babae na malago matas maybe metong niya po kareng personality or celebrity king karelang bansa, but may invite niya po ketang metong talk show at TV ba nung no ka rin po iyako yung lawe ko pamaninsulto po itang pekyapusan ing gagawanan nitang Pilipina kaya na itang makanano na itrato as a customers ketang metong ay store karin ne balo mo naman po rin Pilipino very hospitality la magalang la at ma-sales talk la ketang karelang way na king karelang pamanyalita di ba. Ngunit siguro itang Pilipino nga ito, tinyang pagka-Bisayan accent. Kalupan na ng President tamo, it's from Mindanao. It's a Bisaya. But in this case, epo makatula itang kayang kiapos. Nandin pong Alben ke, itang Laguna po ni tang guest da, itang babae na ketang talk show, milakongan po ito. Because of that kind of attitude karening Pilipinong magobra ka rin siguro nung share kaya mo itang link na niti ikayo nang mamaya comment how to handle this kind of tao ako siguro it's better to declare her as persona non grata because of that kind of attitude. Despite na nita pong gawa na nitang Filipina, how to sales talk in a nice way and how to makanano na i-entertain iti ketang sarili ng ketang sarili na pong sales na sales talk, but masanting po itang sasabihan ng Pilipina, but balo mo naman po sometimes letang kaya katamong dialect like if you are Bisaya, pag mag-English ka, pero aintindihan me, but atin niya pong dita katon, but iya po makatulay ta. It's not makatulay in the sense of, in that kind of people, na gawan din ka, metong katawa-tawa king metong TV station ketang lugal nung no karintang babae maging guest shot elimbawa gewan ng makatula itang pamag treat na nitang Pilipina kaya nya makalungkot po itang antikaniting bage na ring katamong kabalen keti Pilipinas nung minsan ating personality ang kalupa da rin, even though it's a celebrity, but it's not, dapat papatronize, idealize itang mga na klaseng tao. Makababa po, pangatao na nitang taong ita, even though itaya po ka nasyon, pero itang kayang gewa in a public TV show, pekyapusan tang Filipina, nung makanano itang sasabyan na kaya, the way nung makanano na hinandle ketang sales talk na kaya in a nice manner, but balo mo na po nung makanano la kalambing ring Pilipina po tang mag-sales talk lang makananda entertain, but po maging uning itang tao nga ito na si sales talk na babaeng ating itsura milakongan po ita Laguna niyang Elben ketang talk show na interview de at may lila pa ring audience the way ipakyapusa itang Filipina nung nanita sa Saviana. That's nya sana I think ini rin taong dapat babas hanapin. Ing kalupa ng antikanita at tao. Balutan naman po ang busno karala miras ring kekatamong kabalan. Talagang alwala po klase makipagtrato ring kekatang kabalen lalo na po king obra alwa ing obra karela didinande pong maragul importansya at ring Pilipino po maabilidad la kumpara po kareng aliwang nasyon itamo lalo na itamong Kapampangan nung minsan jang edda katautos gawan tayo itang dapat at na karapat dapat di ba edda po ko ring kalupa din aliwang nasyon nung nano mo po itang inutos na karela yamong gawan da di ba
Itamo pong, okay yarin tabat, itamong Pilipino, nung agawa tayarin, at makasawp naman itang gawan tamo, gagawan tayo, ilalong-lalo na ikaw pong Kapampangan, di ba? Minsan, po mane na yung utos da kata mo pa, bayi tagawa, ali, itamo po, magkusa tamong gawan. At ing obra kay katamo, atin pong puso, didinan tayang puso, ing kay katamong, potang itamo, makipag-obra tamo, mo kabud obra, itang malasakit, hanapin, itamo, makanya niya po ing personality, naning metong Pilipino, lalong-lalo na po rin Kapampangan. Nya kaluguran do po, rening kay katamong kabalen, no ka rin laman po miras, alwalang klasing makipagobra, reng Pilipino, ada. Alwala klase, ila atin lang masipag la, at pagkatiwalaan mo la, at ako consider mo la, na bala mo party na no, ning metong pamilya, potang ila makipag-obra la, ano man po yan. Didinan de pong malasakit ing karelang obra. Apin po ing akakit ko. But itamupin, kabang nandin abak, ikit kepin po ketang Facebook, itang pinost da ka rin, nung no ka rin itang metong, I think, a personality, celebrity from, kebalo nung nano yan nation ni, maybe Egyptian niya or what, is look like an Arab women. Nung makanano na po, gewang makatula itang Pilipina sales lady, ketang kayang masanting pamakiarap kaya. Nung makanano na po, tinrit na masanting, masalese, ay ba't gawa na pong katawa-tawa nitang itang metong it's look like ay kay po metong it's like an Arab babae, pero metong niya po I think a personality, maybe ka rin yung pre-countering Arab ini babaeng iti na in-invite king talk show niya. Sana po mag-test broadcast kami mo ng kakong partner. Sabi ko, mag-graduate na mo. Then, eke agyu at ayam-yam, inganti kanining bage, na nung makanano dala paglokwan, rin kay katamong kabalen. Despite ning masanting paki-irap da karening tao, ibang nasyon. Maybe ini po is an isolated case, but po karapat dapat. Ring babas, baser ba yung tawag doon? Para doon sa mga taong kagaya nito, itong babae na to na I think is an Arab look, it's a celebrity, then they invite in a talk show, and after that they invite, then they have an interview, then ginawa niyang katawa-tawa itong sales lady na to. Kung ano lahat yung sinabi ng sales lady sa kanya in a nice manner, in a dialect of English dialect, but in an accents of Visayan accents, lahat po maganda yung sinabi ng Pilipina. But dun sa talk show, ito yung ginawa niya para mapatawa niya yung audience. That's not, it's not good for us as a Filipino. Pumasanting bilang Pilipino. Okay. At sana po, kukondena ko po rin ang tikanini kasi maragul ko po, respeto ka rin kay katamong kabalen. Nanuman po yung obrada king abroad, di ba? Lalong-lalo na po rin overseas Filipino workers na tsuking miyaluang bansa. Even ring residenti na king abroad, Nya po ta po ikaming makatanggap kay pong report. Nung no ka rin reta pong retang talapag-obrata mo at tsuking abroad, potang paboreno po ning consul ka rin. Ning consulate na ning metong bansa, kasi itamo po balang lugal atin tamo pong consul, atin tamong ambassador, atin tamo pong consular office, na nung no ka rin po tang atin tamo pong problema, itamong Pilipino, karin tamo po pupunta na dapat isopa nakatamo retang taong adyo ka rin, kasi pila na pong beses natin kepong atatanggap complain karetang magobra karang consular office na ning Department of Foreign Affairs na emasanting ing pakiharap da o ring emasanting ing maging attitude da retang some consular
retang konsul na ausanda, retang atsukarin, kareng overseas Filipino workers. Samantalang reni pong magobrang areti. Ila pong maragul bagay asasaw king ekonomiya na ning Pilipinas, king kapamilata na po ning karelang remittances. Iretang padaladang dolyar keti kareng pamilyada, ita po maragulyang bagay na nung nokarin, ing ekonomiya na ning Pilipinas, gagaloya, sisiglaya. Padala kang pera keni, retang pamilya keni, may buying power. At lampanyali, ita po, that's the chain reaction, dominoes effect, nung makananula, makasawp, maragul, ring overseas Filipino workers na atsuking abroad. Nanuman po yung obrada ring atsukarin, na baluta mo, na masales at legal, ila po yung dapat tamong dinan protection ring overseas Filipino workers. Ing makalunos, potang muntala ka ring embahada o consular office, edo makaying papansinan. Eko po lalagasan, pero atin pong makanyan, na supposed to be priority la po rin kay katamong talapagobra king abroad. Dapat atin lang special treatment karela. Uling maragul po yung asasaw da keti kay katamo keti Pilipinas. By means of ketang pamagpadaladang da pera karelang pamilya keti. Nya potang atin tang apabalitan, dakal kasi kareng lugal na hanggang ngayon po, manenaya pang suporta king karening consular officer rin, karening embahada da rening kaya katamong embahada kareng miyaluang bansa nung nokarela po at suring dakal tamong talapagobra Pilipino. Kasi balang bansa po, balang lugal, atin tamo pong embassy, atin tamo pong consul, atin tamong consular office, na pwedeng pulayan da po rin kaya katamong kabalan po tang atin lang problema. Nya po ta po ikayo, mumunta ko ka rening opisina nga reni na telagana po ning gobyerno at teda ko po dinan pansin, kailangan po susumbong kayo. Atin naman pong pwedeng puntalan ken, retang atin pong local radio station, kareng aliwang Pilipino ka radio stations, kareng aliwang lugal, na pwede yung lapitan para i-report po yung anti-kanining bagay. Importante po talaga, rening kaya katamong talapagobrang areni, rening magobrang areni na tsukareng miyaliwang party na ningyato, ilang number 1 pong dedinan tamong protection. Nanuman po itang meging problema da at nanuman po itang kailangan da, dapat ing embahada na ning Pilipinas, ing consular office na ning Pilipinas, makasadyayang lumingap, sumawop ka rening overseas Filipino workers rene. Alway tang balamo rin king embahada, balamo rin king consular, balamo ninula. Alipo, dapat uling ita mo pong papasweldo ka rin. At sula po ken, king karelang lugal nung no karela po makasign para po magobra, para lingapan, dala rin kay katamong kabalen. Ela po at syuken para mo magpakakay, ay tangawsan tamong balamo itang makipagsosyalan. Ela po at syuken para mamasyal. Ela po at syuken para makipagkay mo, sosyalan. Ken king nung no karenla. At sula po ken para lingapan la, rin kay katamong kabalen, na at syuken po tang atin lang problema, so pandala. Alway tang edo dinan pansin o edo actionan itang karelang problema. Nung minsan po kailangan pang maradyula, kailangan pang mamidyala, karela pagagalo, dapat talik. Di ba? Nano naman pong agencies at yuken, lalo na yung Department of Labor at niya pong representative or at niyang ay-assign mo naman kareng consular office, kareng embahada na ng Pilipinas para lumawe kareng karapatan darin kay katamong kabalan at ring nung lumawe kung nanin kailangan darin kabalan tamong overseas Filipino workers na dakal ating problema karen kay katamong bago king abroad pero adidinan pansin minsan at apapaborenda retang
kareng embahada, retang atsu kareng konsular, at edo adidinan pansin, rening problema nga rin. Pero, rening anti kanini pong makayan, potang maka-experience ko po, kalupad na rin, kailangan mag-report ko po. Lalo na po ngayon panahon na iti, ala na pong imposible. Ne? Uling atina pong paralan nung makanano ko po makagawang action karetang kekong problema. Atina pong ausan tamong pwede ko pong sumulat, pwede ko pong magpadalang sulat king kapamilatan na po ning social media. Pwede ya pong sabyan nung nano po itang problema. Makanyan po kabilis ing pamamye impormasyon nung nano po itang maging problema tama. That's ito yung pekamasanting ita, di ba? Baka nita akakita mo nung nano ing kailangan dang saup ring kakatamong kabalen overseas Filipino workers na magobra king aliwang bansa. Dapat di ng tala pong importansya rin at dapat po protection ng tala ring karelang karapatan at nung nanuman po yung kailangan da nung potang miras ketang problemang mikaligal apis sabyan dapat ang gobyerno asasaw pya karela nanuman po itang maging problema da either legal yaman yan mika problema lang legal dapat yung government makatutok ya karela at antabayana nila at eno paboren rening overseas Filipino workers reni potang mangailangan lang saup o mangailangan lang ausan tamong kasopan king gobyerno makantabela po ring embahada at consular office na ning Pilipinas karening Filipino overseas Filipino workers na chuking abroad. Okay, bahay po malaos karening pang alawang pisabyan. Dinan ko lang maya pa oras rening kakatamong talapakiramdam. Rix Kunanan, hi Kuya, ready nga to Taiwan, na mag-obraken, kumusta kayo? At sana, malagwat panahon na mayayos na po itang negotiation king Clark Taiwan, na maragulya pong bagay ni karening overseas Filipino workers na atsuking Taiwan, potang atina pong flight ken between Clark and Taiwan to Clark. Nya, ren po king Korea, dakal tamo po factory workers ka rin, dakal overseas Filipino workers, baloyo po, no, kaswelo rin kabalan tamo king Korea. Kasi kini king Korea, ating everyday flight, kening Clark to Korea, Korea to Clark. Nyaretang overseas Filipino workers from Central Luzon at Northern Luzon, at keti Pampanga, po, makipagsiksikan pa king Manila. Kini namo po. Apot ang mulila, mabilis na. Okay, kumusta ka po? Ikaw ang taga-Taiwan and sana datang ingeldo. Agpang naman king Clark International Airport Corporation atin lang ongoing negotiation kareng airlines king Taiwan o either Taipei, Clark, Taipei or Taiwan. That's good news, no? At makanyan mo naman po king Japan. Japan, Clark to Japan. Eko po balo, what province of Japan na mika flight, from Japan and Clark. And under negotiation niya pa po. Nya maswelo la rin po ring kabalan tamong at syuka rin ang poring overseas Filipino workers na mumuli keni katamo, keti Pampanga at keti kalapit probinsya. Mas maging convenient po karela. Okay, maya pa oras kay kang Roy Lozano Ogorida. Yan, maya pa abak keka, loud and clear. Nakala salamat. Okay, kang Rodel Evangelista Kapol. Aliko po, lalaganasan din konsul abroad. Pero dakal po ding bastos, lalo na bandang Middle East, Jang Kenny, Amerika, at no askad adatang. Dapat po, aren report la po, susumbong la. Kenya po, very powerful in social media. Yung masanting po tinang social media ngeni, pwede la pong ausan pansin, rening personality, rening talapagobran na ng gobyerno at syuking aluwang bansa, rening konsulado, rening embahada, di ba? Atilo po ken ren, po para magbakasyon, rening bago braking embahada, ring bago braking konsul,
Atilo po ken at delano ng gobyerno ken para lingapan dako po. Nung nanoy tang problema yo, dapat sopan na kayo. Nung atin ko pong agawang usto nung minsan miras ketang legal, dapat po sasaupyarin ke kayo mamantabe at mamye nung nanong pwedeng legal asaup na pwede na pong ibeke kayo. Dumating pong kabastusan na bala mo ninula, ay report nyo po, paulyan do po rin palitan dong aliwa. Retang bastos ka rin konsul, ano man po lalaganasan. Retang magobra ka rin embahada, retang magobra ka rin consular office. Paulyan do po rin, uling niya atila po ken para magobra, para ke kayo. Ang po itang diplomatic relation between that country. But in the main task na po rin, itang ita pong potangatin ko pong kailangan, ila pong sumaup ke kayo. Potangatin ko pong problema, ila pong sumaup ke kayo. Ela po boss ken ren. Ela po boss na dapat ipiplis. Ela po dapat ipiplis ren. Balagi ko, king panahon na iti, ing ana mabanwa, maragulyang bagay para mika-change. Karetang taong talagpagobranan ng gobyernong, na biyasang makiyarap ka rin tao. Kasi nung makanya na po klase rin, ela po magobra king gobyerno. Dapat alalo po king gobyerno. Mitalakad lang sarili dang negosyo na ilang boss. Bakit gawan de nung nanoy tang dapat dang gawan. Pero po tanga tsuka king gobyerno, buri ning sabihan talagpagobra na kaning gobyerno, at ring tao. Ilang gobyerno. Ilang pagsilbihan mo. Alwa, ikayo ing pagsilbihan na rin tao. It's good thing about kanita po. I-report ko po rin anti kanini. Lalong-lalo na po rin overseas Filipino workers. Na sasabihan na ng gobyerno, ikaw yung unsung heroes. Di ba? Limot o nabayani na dapat dinan pansin, kilalanan. Di ba? Rening kaya katamong overseas Filipino workers. Mas peka masanting po ken, at peka maragula bagay in social media. I-report ko po rin ang tikanining bagay. Okay, kang Elaine Bonifacio Gutierrez, yan, Maya Paabak, Kuya Arnel, yan, kang Jamieson, Maya Paabak mo rin, keka, kang Jamieson, okay, kang Miriam Mariano, ayos siya yan, idol, dakal salamat, kang Sandy Yanga Meneses, dakal po salamat kay kayo, okay, at kang Rodel Evangelista Capol, ita pong nandin. Okay. Kang Rix, kang James Rudy, kang Edwin Paras, yan, ketila po rin, keti Pilipinas. Kang Lorenzo Lisa, Maya Paabak po kay kayo viewers, Arnel. Kang Dave Maglalang, okay, Maya Paabak, Sis Linda, magkapetana, yan. Kang Grace de la Fenia, yan. At okay, rin yung pangalawa, kang Renato Lansangan, kasanting babasan, kaya mukaras keng tauli, ing hello, yang misamot. Okay, kang Chrysler Ringor Perico, ayan, kang Janal Flasa, maraming salamat sa panonood. Ang kang Dave Maglalang, Mayap Aganingaldo, mula po kini Saudi Arabia. Madaling araw sa Saudi Arabia. Kini po, dakal na pong Pilipinong at dakal pong Kapampangan mo naman po ring ating problema na dapat lilingunan na po ning konsulado na ning Pilipinas king Saudi Arabia. Either kenyang Riyadh yan o Jeddah o any province of Saudi Arabia natin lang problema ring Pilipino. Lalong-lalo na po retang at sukaring embahada na pila na pong bulan at sukarin na dapat miyuli na. Dapat rin po ring priority na ning kaya katamong gobyerno na dapat lingunan. Especially Saudi Arabia. King Middle East country ngayon, dakal pong kabalentamo na ating problema na dapat dina ng action na ng gobyerno. Okay. Kang Maria Madonna Sepog, Manalbeya naman. Okay. Kang Ronel Tayag, yan. Maya pa Abak Ronel. At kang Marge Rason, dakalasalam, Kalolita David, Maya Pabak, okay. At training kang makirandam ngayon nga kaorasan na pupugayan da ko po. At tapos sabihan ko lang mo po, ring overseas Filipino workers tamong kabalan na dung minsan akakalingwan dala. Alos kasi ring dakal ka rin kaya katamong kabalan na tsuking miyalo ang lugal. Miyalo ang party na ningyato. Na nung no ka rin hanggang ngayon magobrala. Pilano pong banwa ka rin. Pero ring alwa,
atin bansa na pwede ding mag-apply citizenship, ne? But ring alawang country, dyan pila nakapumbanwa ka rin. Kamanikuang citizenship mo, ne? Mo po kalu pa ring alawang country like the Canada and other places keti yato, ne? Potang ring Pilipino, melwat no ka rin, minsan pwede lo pong mag-apply citizenship, but not the rest, no? Po kalu pa ring alawang bansa, ne? Ano pa na Israel, karakaldan tala pag-obrang Pilipino ken, atin na nga 20 banwang mag-obra ken, but up to this time, overseas Filipino workers la pamurin. Pero nung kang Canada, palagi ko ang kalwat mo nga ito, baka kapinada rin pamilya mo, adala mo na Canada. That's the good thing about the Canadian government, no? But, na po kalupang yan kalupa na po Amerika, may selan bagya, ne? Under the Trump administration, di ba? Iya po makanyang kaluwag, ne? Na po kalupa karatang milabas sa president like the first black American president, ne? Obama na rin kay katamong kabalen, ne? Nanungno ka rin ating aplikasyon para pag file citizenship or para milub ketang karelang requirements para mag-immigrant ka, dati, po masakit ngini, masakit. Masakit under the Trump administration. Alwaya po yung polisiya na ng Trump administrations na niya makalunos po, retang kaya katamong kabalen, Pilipinong undocumented king America, na ano kayang maging kapalaran da, king apat na banuang makalukuki yung Trump administrations, di ba? Kasi very may pitya po, kareng illegal immigrants, ne? Ala na pong consideration kareti, basta't ilwala, di ba? Balik la. But under the government, under the Trump administrations, mas priority do po ngayon ring karelang memalan. That's okay naman ito, di ba? In other way, di ba? But balutan naman pin po na kailangan natin dita ka ausandang humanitarian considerations, ne? Okay. Apin po yung maging kapalaran na kanini rin, dakala Pilipino at Amerika na alang papelis, alang document, ret na ausandang TNT, ne? Tago ng tago. Nung keting administrasyon ng Trump, ren po ring lilinisan ng That's makalungkot po. And hopefully, the Philippine government at nga pong diplomatic kaiking Amerika, which masanting naman po yung maging pamanyatang na ng presidente na ng Amerika ketang ASEAN, misabi lang ng presidente Trump at ng President Duterte. And hopefully, one of the main concerns aside ketang business aspect and security aspect, also the protection of many Filipinos now in United States na undocumented. And hopefully, midinan lang naman pong pansin ring antikarini, but anapin ng presidente na ng America, it's up to the present administrations. Kalupan niya naman po itang itapong polisiya ng Duterte, bansa kini, gawan ko itang burikong gawan, alang pwedeng makialam kareng aluwang bansa, di ba? Alang pwedeng mag-intervene nung naman itang patupad ko na balo ko makakayap kimbalan ko o kimbansa ko at karing memalan ko. That's the stand of the president. And oning tang diplomatic hanapin. Kailangan paminsan-minsan. Nung pwedeng makasawpya po ini karing kaya katamong kabalan, so be it, gawan tayo tang antikanitang bagay. Okay, at karin pang message, okay, kang Sunday, yang Meneses, yan, maya pa abak ka kang Chrysler Ringo Perico, maya pa abak po tang Arnal, kang Miriam Mariano, yan. Kamusta ko po? Maya pa abak po kekongan na. Dapat po yung programang iti every Friday, yamo, noning nandin po, atin keng gagawan keng studio, itapin. Nya adinan keng tema, kareng overseas Filipino workers, puling dakal na rin po kasing receive sumbong na reklamo kareng consulars of kareng consular, karetang consul, magobra, kareng embahada o kareng consulate office, na maging minsan na maging arrogante at minsan
edo didinan pansin rening problema da ring kay katamong kabalen. Potang maragul na ning problema, potang mi balita ne karila pamamaksyon. Dapat rin po report yula bakan tayong gobyerno palitano po retang magobrang areta, karetang masalese, karetang matino, retang biyasang makiutos, karen tao, karen nung no karila magsweldo, di ba? Nya dapat rin po susumbong yula. Okay, oras na mo po kaya Pilipinas 8:48 na po ning kayabakan. At malaos na po karening aliwang pisabyan at balita. Ready pa po pisabyan keti kekatamo reng miyaliwa pang issues na napon po dindamyo retang kekatamong balita at komentaryo about keniking milabas sa Asian Summit nung nano po yung maging opportunity king panyatang dapuring mga ragula bansa rening pa pampanyatang da rening head of state retang presidente prime minister king miyaliwang bansa at nano yung maging positibong kainitiken kay katamong bansa at least rening maragula bansa kalupa na ning Russia, kalupa na ning Amerika, kalupa na ning China, ning Japan, apin po ring developed countries ren na dintang lah personal keti Pilipinas at nung no ka rin akupin po napon ikit tamo nung no ka rin may gamit siya po yung Clark International Airport para kareting mapilan presidente na ning aluwang bansa na dintang keti prime minister na ning aluwang bansa na keti la may maglan keti King Clark that's the positive na ikitamo, that's the itong pisabian tamo napon kining kay katang problema ay kining kay katamong programa nya ito po ketang aspeto nga ita na ngayon na siguro ing ustong panahon na dapat dinantalang pansin retang lugar na kailangan medinan pong pagkakataon na mika-development tingaaman man ko po napon alwangan po makatutok tamo king Metro Manila kailangan maging king probinsya ating development masanting ating maragul job opportunity keti bakanta etana po pupunta king abroad etana pupunta king Manila para makipag-obra keti mo po king lugar tamo keti Pampanga ating masanting kabiyayan na pwedeng pangabiyayan da rin kay katamong kabalan. Masakit po kasi ing poteng metong miyembro na ning pamilya muntaya king abroad lakwano ring pamilya na masakit po ito iting peka masakit dile na magsakripisyo ka maluwat na panahon king abroad uling buri mo lang di na masanting future o kinabukasan rin kaya kang pamilya, rin kaya kang anak at may kamasanting lang kabiyayan pero sumanggid na po nita itang lungkot na mo kaya bering pamilya mo ita po yung pinakamasakit and hopefully datang sana yung panahon nakiti kaya katamo in pamag-abroad pamamasyal niya mo kapilang kaya po datang ita kalupad na po rin aliwang nasyon keti Asia makalungkot po kasing binaing milyari kaya katamo na kitang minunang panahon kadwa tamo king Japan that was before President Diosdado Makabagal pengari na po ang Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo next in Japan tamo po in Singapore pauli namo pong Lee Kuan Yew yang kawaniya po as part of the state of I think Malaysia or Indonesia I will try to kahit ang kakong history about this Singapore 1954 or 56 siya pa po kinawani in Singapore but look Singapore very ausantamong developed country in Singapore, I think is a free visa all over the world. Nung ako po magkamali, there's only a few countries na required ng visa and the entire country all over the world in Singapore is a visa free. But remember in Asia,
After Japan is Philippines. Ing palitan king dolyar kanita during that year, that's only 1:5, ne? Ing dollar tutumba siya mo pong 5 pesos ketang panahon na ita. That means masanting niya ing kalakaranan ning ekonomiya na ning Pilipinas kanita, di ba? 1:5, 1:7. But ngeni pong panahon ni ngeni, ing dollar is 1:50. Ha? Kumbaga nanemo kababa ing buying power o ing pera na ning Pilipino, di ba? Mas matas siya pa po ing pera na ning Taiwan kay katamo na point something, 0.75 or 0.50, 1.50, 1.75 even Thailand, di ba? Ya baka lunos pombina inganti kanining bagay na akakita mo na nung ring kay katamo mo pong manungkulan na ela meging kurap, di ba? At ede inisip ita mong karelang sarili, balagay ko dakal tamong kabalen na atsuketi, masanting kabiyayan, ating pamamunta king aluwang bansa, metong yamo pong pamamasyal. Pero lingeni, ing masakit po kasi keti, ha? Number 1 tamo pong mag-export tao na dapat produkto, ing export tamo king aluwang bansa. Kailangan gawa kang dakal anak, at the end of the day, padala mo king abroad, magobrala ka rin. Mali yan po. Dapat gawa kang dakala produkto, at the end of the day, export mo itang produkto mo ita that's made kati Pilipinas. But the problem is, gawa kang dakal anak, pautang meragul na rin anak mo, miras no king edad, papuntan mo no ka rin aluwang bansa para maging alipin ka rin, maging katulong, maging, bala mo itamong mag-produce sa manpower o kareng aluwang bansa. Maliya po kanita yung makanya na klaseng gobyerno na akakitam. Nya makainggit po potang miras kaking aluwang bansa, akit mo ring aluwang nasyon, na mamasyal. Ring hapon po magobrala kilub na ning pabanwa. Itang almost 2 months da, magpainawala, mamasyal na in different places, di ba? Kumbaga kilub na ning pabanwa tilang month na ila magpainawala at mag-enjoy la. Muntala karetang lugal buridang puntalan. Para makapag-unwind, makapamasyal. Ita mo ulit. Magobra ka. At the end of the day, makanyan mo naman po alang pamagbayad. That's and hopefully, sana atin pong pamagbayad datang panahon. Ating changes na akakita mo, lalong-lalo na po, karening maging tutuking leader na ning kakatamong bansa. And hopefully, at yun ang pamagbayo, new pace, bayong klaseng administrasyon, bayo klaseng leader kating kakatamong bansa in the name of the Duterte. Which Duterte, di ba? It's from Davao City. Compared to those big political figure, at ang mga regulataw king politika, nakilala, but ngayon po, ditak-ditak rin tao manaliwano po pamamili. Retang traditional nung minsan doon po buri. Retang ilana mo ring miluluklok. But now, I think, ing pamagbayo ngayon makasawp naman sana para po miyangat lakabiyayan ring kekatamong kabalen. Santing lakabiyayan at sana paputalwi kumpara po kareng aluwang bansa na malapit po kay katamo. Na kumbaga melakwan tanang melakwan karening Asian countries. In Vietnam, in Malaysia, Indonesia, and other countries na dati rin may mag-aral lamo po rin karelang agriculturist ketiking Los Baños, Laguna. But ngeni itamo mag-import agricultural product karela in term of sugar, in term of rice. Pero in technology, many ba ya po kay katamo. Pero itamo, melakwan tamo, minunala kay katam, mas masanting la standing in term of economy compare kay katam. Itamo, mag-produce tamo, dakal akurap a politiko. Nya patiring kay katamong kabalen, maging kurap na la naman, di ba? Yan nung minsan po, baloy, itang pisabyan, po, itang mag-radyo ko po king local radio stations. Itang amanuan ko po ing demokrasya nung minsan, sung eya po usto, ing
gamit kaniti. Ne, ayaws to ing makananumeng kayan ing metong demokrasyang gobyerno. Ne? Itang malaya ka, di ba? Itamo, kalupa itamo, malaya tamong mamili nung nining buritang manungkulan king kapamilatan na po ning pamagboto. But sumanggid na po nitang itang kalayaan na ita under the democratic government, kalupa na po keti Pilipinas. Sumanggid na po nita atin niya pong kaakibat responsibilidad. Kasi ne po ka-importante itang desisyon daring tao. Dapat itang desisyon na ita ustuyat magamit ya. Karetang taong karapat dapat miluluklok para mamuntukan kekatamo. Uling ka rin niya po makasalali itang kekatamong kinabukasan nung nanoy yung maging direksyon o klase ng gobyerno atin tamo. Pero yung problema po kasi keti, itang kultura na ning politika keti, menaliwaya po. Di ba? Ing politika keti po, ing tiro da ring politiko, karening taong mamye upaya para miluklukla, po istu. Ita pong politiko na rening tao nga reni, kailangan sasalwan mula, babayaran mula. Baka nita, iboto dako. Baloy po, king kakong kapanulan, minsan retang aliwang politiko po, ila pong mismong rintao edo buring santing kabiyayan. Huling king sistema na ning struktur na ning political kay katamo nung makananong klase, di ba? Itang istruktura na ning political system ning Pilipinas, ne po. Ing politiko ene buring misensu ing tao, ring kabalentamo. Ring politiko eno buring midinan gabun o bale ring tao. Ring politiko eno buring midinan rening tao retang mangalati at pakakalulo na mika panulula, mika hospital la, mika libre lang pamag-aral. Bakit po? Kasi mika obra la, ang masanting nga obra nakabiyayan da. Kasi king struktura na po ning politika kay katamo, pota ing tao mangalati atin neng obra, kay bat atin neng bale, atin neng kapanintunan, biasa na pong misip, balo na nung nino itang dapat ng pilinan para miluklok karetang pwesto king gobyerno na magserbisyo karela. Diba? Balo na po nung makananing gawa na. Pero ing tao po tang alayang obra, alayang kabiyayan, alayang tuknangan, alayang po tang mga ilangan niya, alayang panyaling o po tang ating malyari king karelang pamilya, may sakit la, alayang panyaling panulo, alayang pamayad doktor, po tang bisayang mag-aral, ing anak da, edeg yung papag-aral, alang mamye para makapag-aral ing anak. Di ba? Ing politiko ka rin niya lulub. Eko po lalaganasan. Burina, rentaw, maging beggar la. At the end of the day, itapong burina ng politiko, yang malyarin. O dininanda kang kailangan, iboto mo ko. Di ba? Burina, ing tao, yamimisenso, ing tao, kailangan manyawad dia. Baka nita, agawa nitang burina. Potang datang election, bayaran da kayo mo, kay ba't iboto yun ako? Diba? Pero nung ating kang kabiyayan, ating kang obra, ating eskwela, ating hospital, nalilingap at kakalinga keka, at the end of the day po tang election, da ka pwedeng bayaran kasi atina keka itang dapat mong kailangan. Diba? Ating kang obra, ating kang kabiyayan, ring anak mo makapag-aral la, rapotang sakit, ating hospital, eka manyad saup, kanino man, eka magbeg ka rin politiko, at the end of the day po tang panahon na ng election, makapag-decide kang malino, na eka manyad saup ka rin politiko at eka mag-please ka rela. Pero yung tenam da rin politiko kaya katamo, kailangan manyawad tamo. Kailangan anyaran tamo karela. Nung nanay tang kailangan ta kekek ngini. Da po provide nung nanay tang kailangan tamo . Pota mong panahuna ng election,
karinda mo ibibiye nung nano itang kailangan tamo kay bananita alana. Atin lang hold kay katamo, di ba? Oning ing masakit po, misanela po ring aring memalan ketangan tikanitang klase. Potang dating yung election, dino kayang kandidatong mayor ing matas mamye. Ay mayor makanyan, mayor X, mamye yung 500. Mayor A, mamye yung 800. Akang mayor X tanamo kasi dakaltaki ni Charlie Mandalan metong tang compound, di ba? Alane po itang mayor X na boboto tayo, uling in mayor Rainy at inyang agawang masalese para karetang kekatang kabalen at inyang agawang mayap king balen at kareng memalen. Alwa itang mayor Rainy, babayaran na katamu para iboto tayo. Po dapat makanyan ing lawe daring tao. At makanyan ing lawe da karetang taong at suking politika na ing lawe da kay katamu itang mangalati na babayaran da katamu mo po ang panahunan ng eleksyon, di ba? Po dapat makanyan. At the end of the day, alata mo pong akit ang masanting pamang gobyerno nung makanyan niya po in kultura na ning politika kay katamu. Nothing change niya. Nung minsan, subukan tayo ita, di ba? Democratic under the Constitution. Kingilalam na po ning saligang batas. Kailangan ring tao makiabela ketang political exercise ring tao ilang magdesisyon ng nining buridang maging leader, but sad to say, ring politiko ilang magdesisyon ka rin tao uling panyalwan dala ring tao para iboto dala. Di ba? Alane po itang ausan tamong demokrasya ka rin. Di ba? Siguro, king personal kong opinion, tano kayang reta namong intelektual ila na pang magboto? Nung retang intelektual areta, ila masasali at ila makapag-asas la nung nining dapat mamuntukan kay katamo, king bansa tamo, baka nita sali siya tamo. Kasi, ako naman po lalako at lalaganasan kareng mangalati, napipisaliding boto da, but at the end of the day, that is the reality. Yap kong katutuan ta. Yap kong akakit mo ita. Di ba? Yang mayayakit ita. O tano kayang maging parliament tayo mo, prime minister, pero yung problem kasi, even that parliament form of government mismo rat ang member king parliament, po tapanyalawan dala, rat ang bisang maging prime minister, tamurin po yung makatakot, di ba? Because of that kind of political culture, kaya katamon. But, ing sabihan ko, tano kaya magboto rata ng at yung university, kareng colleges, kareng kaya, those intellectual, idealistic people, nung nining burida, at the end of the day, nung masaleset, matinula ring mga gobyerno tamo, salesing balen, santing ing kabiyayan, santing ing serbisyo, kareng mga lati. Kasi mas dakalapuring mga lati. Otang in political exercise, mapamamiling mayor, pamamiling manungkulan, baluyo po. Dakal na ring mangalati, pero makaluns po, itang boses na ring mangalati minsan, iko-compromise deking politiko, pipisalide, masakit man pakiramdaman, but that's the reality. Diba? At the end of the day, munta ka king hospital, alang panulo, nining blame mo. Itang politiko na mag-run king hospital na government, o ti-blame bayaranan na ka. May sakit yung anak mo, dalame king hospital na ning government, run by the politicians, no, under king karelang supervisions, like the other hospitals, mag-running mayor, puponduan na ning mayor, and so, nung nanoy needs na nita para ka rin kabalenda. To cut the story short, timoyak election, bayaran ako ning politiko, at itang politiko nga ita sinambutya, diba? Kay palyarian ko, minta ko kung hospital na ning gobyerno that run by this politician, karas ko ka rin alang doktor, alang panulo, alang gamit, mga paboran niya, kay palyarian ko at ating milyari, dining sisyan ko, itang politiko o yung sarili ko. Ala kang karapatan magreklamo. Sabihan mo, Mayor, nano pong milyari? Ot kay maten ko po, dahil aking anak ko, king hospital, naning gobyerno at alapon doktor.
Panulo po didinanda ko reseta. Ba? Ka magreklamo ka ako. Yang election, dininanda na kang 500. Ha? Ala na kang karapatan magreklam. Buriyo po, panandandaman, ing antikanitang amano. Diba? Botang panahon na ng election. Mamili tamo nung nining matos mamayad kay katamo. Mamili tamo ning mamye kay katamo. At the end of the day, kung magreklamo, what government that we have? That's the government we deserve. That the government we choose. Nung naming klaseng gobyernong atintamo, yung gobyernong pinilita mo, yung gobyernong karapat dapat kay katamo. Itamong taong antikaniti klase. Ko po lalaganasan. Akakit mo po itang antikaniting malalyariking political exercise na ning Pilipinas. Hanapin, ka pwedeng tagal mayor nung ala kang 100 million pesos. Nalan may 100 million para tagal kang mayor. No ka rin may gamitan ng 100 million. Assuming you have 100 million, ginastos may 100 million for political campaign at may nyambot ka, no ka rin di ako na ng 100 million na ita. Nung alwa ka rin tao, di ba? Nyarin tao, makalunos la. Di ba? Dala mo, kailangan mikadakal kang pera, bakat natin kampanyaling boto, bakan ta boto da ka. That's the kaya. Ito yung akakit na mo. Iya po, ing makalungkot bina, ing antikanining bagay na mayakit king politika kining kaya katamo. Di ba? Yan po ing reality, ing realidad na malilyari king kaya katamo. Di ba? Kalupan na ning government. Ini, siguro ating mua, kaku at ring aliwa, hati namang sumang-ayon. Ketang Bilabas administration, even that during the time of Gloria Macapagal Arroyo as president, and then after that is President Benigno Aquino, that's Pinoy, at ngeni President Duterte. During that time of Gloria, atin lang awsandang tripis. Itang bibyedang kas, karetang atsuking barangay, na didinan dong kas, suporta ketang pamangailangan da, retang mangalati kanu, na mangailangan at dimutmo king kabiyayan. Diba? Kas la pureta. Tang kas transfer na amanwanda. I think it's the project of the past president of the Philippines, like Gloria, and then inadopt ng Ninoy, Pinoy. And I don't know, kening Duterte administrations nung inadopt itang makanya na klaseng pamamye, kas karening awsandang mangalati at ditak dimut mo kapanintunan, suportaya kanuita. Baluyo, inglawe ko ka rin po, eya po usto, ot dinan ng pera ing pakakalulu, nananing pera, gamitan ketang naning needs na, kailangan, pakibaluan me, nung nano ing kailangan na ning pakakalulu, karin may i-address. Nung kailangan na ning panulo, potang masakit ya, dinan me, itang services sa kailangan na, dinan me ang panulo, that's the coupon. Nung kailangan na itang pang-support na king edukasyon, may didinan kas, dyan me, itang pwedeng agamit na, like, dinan me itang scholar king education king pamilyana. Pamangan atin tamong food staff from the Department of the pwedeng ahensya na ng DSWD, di ba? Pero itang dinan mengkas, how many times na ay datang no ring porpista kanyan, pwede tanang magbingo, pwede tanang mag-talking, datang no ring pension tamo from the government that the support na supposed to be this money is intended for the need of those people but not for the makanya na bagay. Itang dole out mentality na ning government, turwanan mong magobra, alwa itang panemo lang didinan ketang nung nano itang kailangan da, o temo turwanan nung makanano lang makapagobra, at nung nano itang saup na dapat ibiya mo karela. Di ba? Alwa itang mamiya kang kas. At the end of the day, itang objective na nitang program, iya po, magagawa. What's the objective? Naasupan mo la. Pero Reni, not all, no? Ako naman sinabi laganos.
gagamitan jacket ang gusto. Alaya pong kwenta. The government spend billions of pesos for this kind of project. Bala mo mamiyek ang pera ka rin tao. At the end of the day, mo managawa. Ne? Nung nano, itang dapat gawan kering binyemong pera. O temeg yun, kailangan ding suporta ng pamangan, uling magkasakit lang yan give them a food stop, not money. Kailangan ing panulo, uling kailangan atin lang asuportan king masakit king pamilya, dinan may panulo, may didinan pera, nung nanitang needs na. Di ba? Kaya ko po underestimate rin kaya katamong kabalan ng mga latibat at king kakong personal opinion is not proper na kasing biyan ng gobyerno. Kaya ka, ring anak mo magkasakit lang makapag-aral, walang kailangan ing suporta, may didinan kas, dinan may scholar para makapag-aral na ring anak mo. At the end of the day, bakanta akabyusa na ita, dyan may obra ing pamilya na. So that asustain na ing sarili na. Maging self-reliance siya, alwa mo po ita mag-defend diya king gobyerno. Ita kasi ing milyari kaya katamo. Ne? Yan umisan maging oplas tamo. Milalako tapag asa. Ne? Okay. Ita po ing metong kareng amanwan ko. At bakit makanyan tamo. And hopefully, ating pamagbayo, di ba? Yung pamagbayo po, wala naman bayad, di ba? Yung pamagbayo at supukin tao. Nung Bisayang pamagbayo, at sukaya, naman po babayaran to. Libre po yung pamagbayo. Yan yung pupunto ko po. Kaya, sana king kalupa na po ning antikaniti, nakakita mo. Sana naman atin tang akit. Kasi, ing buri kong akit kanini, kalupa na nitang amanwana ng presidente na mika maging federal form of government tamo o federalism. Di ba? Kumbaga, nung ninuman po itang mabuong probinsya as one state, palagi ko asanting lalo in development karening probinsya ang mga laot uling mika sarili lang estado o state. Kalupa na Amerika, ring Amerika ring state da, tutumbas na pong metong bansa. Sometimes not geographically, even the financially aspect. Ring bawat state po, atin lang kanya-kanyang sariling klasing pamangobyerno. But those states under the federal government, atin lang sariling resources, pondo, para nung makanano de pagyamanan in karelang estado o in states nung no karela. Di ba? It's like a country. Di ba? Independent na amanwan tamo. Iniing metong programa o buri na ning presidente na malyari kikatam so that ring aliwang probinsya masensula under federal states o federal government. And hopefully, malyari po ito. Kalupa na po king California. In California, alwaya, minsan itang kayang batas apairal king California compare king other states, di ba? Kalupa na New York. Kalupa na yung other states na ela po para-pareho. Nung minsan kening meto nga states king America, alimbawa about the crime, nung minsan ating death penalty king state ay pero karetang other state, ala pong death penalty. Kung meto nga state ay pwede lang kasal rin third sex ketang other state. Elo naman pwede, di ba? What I mean is atin lang independent para isulong in karelang lugar. And hopefully, inisiguro in peka last dealing pwedeng gawan tamo. At the end of the day, lawan tamo nung naning malyari. Kay ba't? Under the federal government, mabawas na po rin congressman. Mabawas na rin pasweldoan ng gobyerno. Ita mo. Mabawas na rin ang excess baggage king government na naman makasaw. And hopefully, this kind of form of government magawaya sana. Na may kapagkakataon tapang may kapag-asa tapa. Ne? Like in metong estado, Timoketi Kekatam. Nung in Central Luzon, it's considered one state. We have one governor in one state. That's the governor is act like a president. Atin niya sariling Supreme Court, atin niya sariling police power, and etc. Di ba?
Ita po ing 19 dyan ko under the federal government. But even though under federal government tamo itang kekatang Philippine currency, tang pera tamo, metong yamo po ing gagamitan tang pera. Kareng buong estado, if ever, magawaya, makonseptuya ing federal government keti Pilipinas. Di ba? That's iting sasabihan ng dating Senator Nene Pimentel, itang father na ning local government code. Basi ketang dindam ko kaya, yung peliwanag na yung federal government na aman wanda. Di ba? Oh. At least, mika pamagbayo karening lugar keti Pilipinas. Mika pamagbayo king klase na ning palakad. At if na iti malaw siya, nung mabalangkas siya in federal government, keti kekatamo, iabeda na rin po sanang ibalangkas itang batas na anti-dynasty law. Na in pamang gobyerno, ede bandi ring pamilyang maimpluwensya. Na alwa mo ilang luluklok, na manibat ketang apuda, manibat karetang anak da, kamag-anak da, na ilamong maluluklok. Maputot ta under the law of anti-dynasty. Yung pagtakantam, up to this time, rin politiko, debo rin aprobahan ta. Di ba? O rin politiko kasi, pamana da na kareng pamilyada, kareng anak da, kareng apuda, in politics Politics is a good business, kareng politicians. Yeah? Makanyaning kay, dapat milako po ita. Di ba? Bawasan tala. It's only one, metong mo, king membro na ning pamilya na pwedeng lukluk king posisyon na ning gobyerno. Not the government controlled by the families of the ma-influensyang pamilya keti. Yeah? Po dapat malyaring makanya. What happened? In the case of in Mindanao, keta pong very controversial amilyari. Ano kasi ano yun, Gary? Yung sa mga dato? Yung Ampatuan. Yung Ampatuan. Ringang Patuan po, ginawa lang kingdom ketang Karela lugar. That's the Maguindanao. The entire Maguindanao area. No? It's like an autonomous, di ba? Ilang ari, ilang pari, balamo, ilang balilyari buri. Up to the councilors level na ning pamanungkulan king Karelang lugar. Ring lulukluk, ring pamilyada, up to the governor. Di ba? Iya kasi autonomous siya kasi itang area ng aita. At nila sariling gobyernong tutukyan under the autonomous kay government. Naning milyari, may nabusot, potanging babo, gawa ng desisyon. Naning milyari karela. Pilan na pong medyang mete ka rin. 50 plus media men, ning kutkut da pete dang mabye. Pahuli da po rin, up to this time, may papuya rin kaso nga ito. Run by the one family in one area or in one province. Po masanting. Na dapat rin politiko, aproban ding anti-dynasty law. Naking metong nga pamilya, metong yamu ing pwede. And the entire family, mga tinang makaluklok metong enomalyari. Ot ede aproban ring politiko ita. Ot elabisa. Nanong dahilan. Di ba? Kalupa na inamanwan kunapon. Ing presidente, nang tatagalya, burina, ibalik ning death penalty. Retang inus crime. Retang makamate at gagawang krimen akarumal-dumal. Ing pamanako king gobyerno, ing pamanako daring politiko king gobyerno is an inus crime. Papateno ring mga lating taong madideprive king Karelang dapat atanggap king gobyerno as services because of the corruption of the government official in government. Ot ede buring aproban ing death penalty na kayabe na ring politiko potang manako king gobyerno. Potang in kaso mo is plunder, treason, and other. Ot elabisa uling dakalpong mitura na politiko king death penalty. Ede aproban. Pero nung mayap kang politiko, o nanong takot mo? Nung gagawa kang mayap at ka manako king gobyerno, o te aproban ing batas na
Kaya be kayo king death penalty nung sakaling may nako kayo king gobyerno. May nako kong maragul king gobyerno. Di ba? Ot edebu buring aproban ring politiko keti nagsamantalang one of the priority of these administrations, di ba? Nya makalungkot pong bina, inganti kanining bagay akakita mo. Kumbaga, itamo keti Pilipinas at intamong may git dinala na milyon, pero ring mag-control mo kay katamo, mapilan lamo pong politikus. Ing gagawa ng naning biye, tamo keti, at nung nanong direksyon at intaketi, di ba? Control da katamo. Nya nakasakit keti Pilipinas adwa na lata kasi ring tao, ring makwalta ang pong pakakalulo. Di ba? Napin po kasakit ing antikaniting akakit tamo, ne? Namin gawan tamo para sa lese tamo, di ba? Nung reming taong areti, ila pa mo rin, nga man tamong makaluklok, di ba? Sayang po itang galing belwan daring kekatamong kabalan. Baloyo among the countries, karetang aluwang bansa, peka makwal tayo in Pilipinas in term of the resources, natural resources, mineral resources, in term of the climate of the Philippines, that's the one ideal. Keti. In lugal. Nung ring politiko tamong minuna kay katamo, matinula, makwal tatapaking Japan, makwal tatapaking Singapore. Nung ginamit demo, itang karelang kabyasnan ring politiko ketang usto, palagi ko, tama ki pag-obra king abroad, pupunta ta abroad, mamasyal. Mamasyal. Kalupad na ring aliwang developed country. Uling atingan kay katamo. Di ba? Hinggang resources at kay katamo, mineral resources, natural resources, abundant tamo. Pero ingala, ring may kwalta retang mga chuking power. Ring may kwalta retang makwaltang kukonsintyana ng gobyerno diyang usto at na dapat, di ba? Ring tao may lakwan la. Nakasakit na. Nya imbye akakita mo keti survival nung minsan dong penganak da kang pakakalulo bala mo rugo magi-cycle niya mo na tan tutukoy ka pakakalulo na lang naman nung penganak da kang makwalta cycle ya rin makwalta kan datang kalupa na po keti makalunos na po ang mga lating negosyante kalupa na po keti Pampanga sa Biyantana po na baloy po ang mga lating negosyante kanita, masanting la kapanintunan, diyang makanano mo, ingkarelang negosyo. No, karin man yan, palengkiya man yan, karin man barangay lan, atin lang kapanintunan, di ba? A negosyo. Ating obra, diyang makanano mo, kilugal. Ba't niyang linubno po ring mga ragul, a negosyante, retang taipans, aman wantamo. Nang mga bitnong negosyo king metong alugal na nung nokarin, may dominate po ing negosyo, may monopoly ing negosyo. May tela po retang mga lati. Diba? Kalupa na mo po Pampanga. Keti alata ng akit malating misenso paking biyana nung ya magnegosyo ya. Ngayong programa na aning Department of Trade and Industry, itanggo negosyo, alana po yan. Alana yung kwenta yan. Uling atino po rin mga ragul negosyante keti. Keti na Pampanga. Pilan na pong SM keti. Atin pong SM Pampanga, the longest SM in the entire Philippines. Atin pong SM Clark. Atin pong SM keniking boundary na ning Angeles at Telebastagan at atin pa pong Sademore and other o palagay po bumiyala paretang mga lating magtindaking surrounding kete
Kay ba't nanula pa po rin may maglub, keti, ring mga ragul, ila na pong mag-control up to the barangay level. Nya itang go negosyo na ng DTI, alayang kwenta ito, hino pang misensong mga lati, na po kalupa kanita, nang alalo rin. Sung megong pisa kang magnegosyong mga lating kapanintunan, sung ika sumikip ka, bibabwa ka, bisenso ka, daguling negosyo mo, makilala ka. Uling ika in mag-dominate king negosyo. Pero ngini po, penganan na rin mga ragul. Diba? Linub no nga rin mga ragul, ultimo ring palengke at apektado na la. Ultimo ring magtindaking palengke, apektado na la. Bayo lang munta palengke, muntano king mall, maka-aircon pa. Diba? Muntano karetang mga ragul kahit. Baliyo, ing paano kalami kanita? Nung atilo man puring mall rin, one mall in one province is enough. Diba? Ala na pong mga latipa na under this company. Protectionan mo na rin ang mga lati mong negosyo. Diba? O ningali. Kenang San Fernando. Gawin niya po yung San Fernando, ikon taga Keti. In San Fernando po, karin niya minuna in mall. May gumpisayang malati, kaya ni San Fernando up to Mirashaking boundary o Mirashaking area na ng Mexico. Di longest mall. Bali po ng talakad na yung mall San Fernando, may apektuano po rin magnegosyo ang mga latikin San Fernando. Kaya ang same kind of business na atin king kilub na ng mall na ng San Fernando. Bali mo po, aside ket ang atinang longest mall king San Fernando, retang minunang manungkulan kanita, nung ninuman pong mayor kanita, Mayor Ocar Rodriguez or ninuman, ot inallowed de pang mika SM downtown na ni San Fernando. Pete mo ning kabiyayan da ring mga latiking downtown ni San Fernando. Yung palengke mo, retang stall ang mga latik rin. At yung longest SM mall in San Fernando, kay ba't i-allowed me pang mitalakad SM king downtown, makananula po retang kekang mga lating negosyante for how many years, ilang taxpayer mo, ilang binye king kekang balen, ilang misadsad keka, king makabang panahon, and yet bigla lang datang rening mga regular rening kanalong buong buo. Yeah? Nyaring, magkano? iting amanwan ko, di ba? Kaya tinakikata mo. Ineto nga maragula duty free shop King Clark, di ba? Ikit ko naman, impure gold. Di ba? Natatagalan na ng gobyerno kanita kahit ang panahon ng Commissioner Enares na dapat mamayad dyan 2.7 billion, but the law said, aliya, huling locator siya and so. Ba't nanong milyari? May gumpisaya mo po yan, Clark. Impure gold. Nilu-ilusyo ko. Before naman makanyang kakilala ilusyo ko, baka because of this, business the way I look at it, di ba? Nanong milyari. Linwal niya namang kilwal. Ang busno ka rin ngeni at Impure Gold Junior, nyarata sa sari store, kareng barangay, mete na la naman. Di ba? Retang tindahan kanita kareng baryo. Yako, muntakit ang baryo. Kaya taking pandan mga ating sari-sari store kar, ating ngans, run by the Filipino. Di ba? Ba't ngeni, lano kan po reta, may manyaran na la. Because they monopoly the area. Nasana tutuna ing SM, may kasaliyang gabon kening lelena ng pampambamblik market, nasa tutu, unong wali, may apekto niya naman ini, ing walay ni, and the rest. Ing mag-control na king negosyo ngeni, rening mga ragul, di ba? Rening mga ragul, Enrici, Luciutan, Gokongwei, and other, those are typemans, never. Nya, na pwedeng ing mga Latina go negosyo na ning Department of Trade, ala na yan. Ala lang misensong malati, kanana na kaning maragul. Gawa ka, mag-cart ka, magtinda kang cart, turuanan da ka, munta ka king mall, magkano yung per kwadrado na ning kay, per square meter. Agyumeng bayaran ng 15 mil. No ka rin may ipatong ta, no ka rin may kunan. Ita po yung maging problema kay katamo, di ba? Ninuing ating kasalanan, ita mo ang poring politiko. Huling itang boboto karela, ita mong mga bit karela.
Nga po kasakit. Di ba? Hangga makanyang tanamo, wala nang pamagbayo, the way I look at it, and hopefully, retang dasnan da para tang tutuking generasyon, sana salese pa, yan po. Atin pa sanang pamagbayo di ba? Nasabi ko pin, nung pagkakalulok karugo, Diyos ko, at eme agyong dinan masanting ay edukasyon ingkekang anak, para yang maging susi na mika masanting at mamuklat kay tang opportunity kaya na mika obraya at miswertyan niya santing yang bagyabi pero rugo kaya ti Pilipinas ing pakakalulong hi panganak kang pakakalulong king panahon na iti king banwang iti hanggang pakakalulong ka lalo na nung ala kang access para mika masanting a edukasyon, di ba? Yamo po kasing susita. Pero itang manintunan ka, magnegosyo ka, mag-start ka king backyard, king panahon na ita, ala na po yan. Ha? Inisip na po rin mga ragula, negosyante yan, na ilana mong mag-control king gana-gana. Diba? Potang neto nga negosyo, owned by the Filipino, naakakit na masensuya. Halimbawa kaya po kaya timoya ko ating kumpiban dyan, ating kung fast food. Ikip da, tatangkalikan rin tao, dakal pupunta, dakal mamangan, bali po, ingmeto nga maragul ang negosyanting, atin makanyang klaseng business, inggawa na salwane keka. Patinig tang kekang kay momentum. Nung ginasos ka mong 3 milyon ka rin, salwanan, dinala na milyon keka. Kay ba't kayane? Control na nakanita. Nakaburing, miras pa ketang mas matas pa kanita. Yoper na nakang maragul. I-buy out na kung nananeke ka. Uling daragul ka. Apin ing amanwan ko po ita. Diba? Nyaketi, ala na po yan. Itang livelihood program. Personal siguro, pero business aspect, ala na po. Halata ng akit na may gumpisa king lalan namitas, misenso, meragul. Pero niyang alaluran at elamamayag pagren, di ba? Adakal pong mga lating megsumikap, at misenso king de, na may miras ketang tugatog na ning tagumpe. Pero ngeni, I don't think so. O sige, mamasa ko pa. Hindi mo tugatog Tugatog at pinitang tok-tok. Nagugulat ako sa mga mo tugatog. Okay, hanaping Willie Arceo. Usto kayo po ka Arnel, pengan na lang ng sistema ding mga lating negosyo kareng mga regulamol. Aren, nalaman nakitan ngeni ring mga lati negosyo ngeni. Totoo naman po ito, di ba? Nano pa yung panakit ng daring manghalating negosyo, negosyanting magumpisa, ala na. Di ba? Ito livelihood program, ala na ito. That's, training kang livelihood. Gamit na kita mong personal mo, ba't pag negosyo, mateka. Munta na ka kayo, dumurot ka kayo tiyangela, sa lanurat ang manghalating negosyante dati. Di ba? Sa tanong, Nanong ko tang mo, dari. San Nicolas Public Market, ano? Bakit ang mga magtitinda nasa labas, meron naman talang pwesto sa loob? Uling ati mas marketable po tangatso kaking luwal. Uling NOB sa lulubrin tao. Di ba? Uling malisangan ito na kumunta king mall. Okay mo, Di ba? Pero kanita, ring tao, pupunta ka ring palengke. Di ba? Kanita, munta ka kiniking Angeles, kata San Nicolas. Ba, teka, may bug milabas ka rin tao king kilub na ning palengke. Di ba? Kasi meron ng tindahan sa taas. At yun ang tindahan mo naman at payo pa na kimbabo, di ba? Nya makananurugo. Nya siguro patang sabihan kay kasakit na. Maging talipampan ke po minsan o amano itang kasakit. Apin kasi in reality ta. Nya ngani po ing maging pag-asa da namo retang ke katamong kabalen ing mag-abroad la. Bala mo itang atin kung ating metong manalbe ken king programang
Ini ang pagkatang King Kapampangan, katang programang Balitaan Kapampangan. Graduate siya king meto nga university somewhere in 2nd District of Pampanga. Mayari ang mestra. Kung na po mention ng Laguna. Mayari ang mestra, tinuruya, nga nilikwaning pamanuro at yung Taiwan makipagsapalaran niya ka rin. Nanong reason? Because in reason, nga meko ka, uling itang sweldo mo keti is not enough. Sapat para dinan mong masanting masanting kabiyayan o masanting abiye ring pamilya mo o ikam mo rin tang future mo. Di ba? Mestra ka, tinuro ka, then after that, meko ka because of that reasons. Di ba? Nangining malilyari, gari, ring pakakalulo, kanita. Ha? Hindi masama ang pagunlad, pero may maring epekto. Totoo naman ita. Ala naman pong matsura king pamanyulong, pero nung epo is to ing pamag-handle kaniti, nino man, atin niya rin pong matsurang epekto kay katamo. That's the punto de vista, that's the reality, di ba? Apin ing katutuan ita, di ba? Kanita, nang alayo pa yan, ing pamag-abroad, kaya mo naman, epo makanyan kasikan itang demand, di ba? Alwa itang rentao, bisalangan mag-abroad. Pero ngayon, kung nan mo rentao, bisalangan mako, kay Pilipinas, lalong-lalo na, nung mga latilang tao, even retang may mag-aral. Temo sabihan na, mag-offer lang abroad, obra kayo na kayang bansa. Ay, Diyos ko. Kung nan mula, bisalangan mako. Di ba? Bisalangan mag-abroad. Survival kasi. Kaya ti Pilipinas, mayari kang college, sabihin mo, degree holder ka, mayari kang college. Mantun kang obra ka, ay ba't ing obra, ing sweldo mo, 370 plus? 380. Ha? O 380 a day. Now, teteng, magkano yakin dollars ta, gari? Divided by 50? Ha? Nung i-divide me in 380, ha? Almost, alilya, 300, okay. Divide me in 380. Times 50 yung ka it's almost, $1 is 50 pesos. Sabihin mo na, i-round up mo na ng 50. Mga $6, ganyan. $6 time. Mga, sabihin na natin is 750. O $750, di ba? Malaki na yung 10. O 7.50 something, di ba? Malaki na yung 10. That's equivalent of a day. 500 na yun per day. O, a day. Nung $10 siya. Ano daw lang natin yan? Nakalagay sa TV. Oh. 50. O, nung yung $1.50 yung $10 kaya 500 pesos. Oh yes, $1. $10. Buri na sabyan, in minimum keti, ning neto nga megaral, mayari at degree holders, ne? Ating tatalnan na diploma, ing sweldo na po, alayaman pong $8 a day. O Diyos ko, niya nga Chuko America. That was that. Itang muna ako munta America, 1999. King somewhere in California, $8 per hour na, ing karelang rate. Per hour. That was $8 per hour. That was the first na minta ko America is 1999. Pila na pong banwang milabas? $650 daw, sabi ni Mariano. Ha? 650. O, 650. A day. A day. Di ba? Hindi per hour, ha? Per hour. 1999 po, minuna akong minta America, ing rate. Kasi para-pareho rate ring balang states per hour, di ba? Depende. Kin taxes and then so and so. It's $8 per hour. Kaya ti Pilipinas, pila ng banwa ita? Kung sabihin tayo mong 2,000, that was 17 years, that was 17 years ago? It's more than that 17 years ago. Ne. Buri na po sabihan, ing sweldo na ning megaral at megaral, pareho ya mo, 380 pesos a day. Diyos ko, naning gawan mo, kamuntaking alawang bansa, kamantun mas matas kanita, diyan kanan mo nitang pride mo, yeri kang mestra, yeri kang engineer, yeri kang
other profession, degree holder ka, pero karas ka rin, driver ka. Eh ako malalatsan rin driver, di ba? Kay ba't caregiver ka? Eh ako na malalatsan rin caregiver. Or katulong ka. Pero kay ti Pilipinas, ating kang diploma, yeri kang teachers, yeri kang engineer, o yeri kang, ating kang degree, in short, yeri kang 4 years course. Di ba ganon na Gary? Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ngayon. Sasali ko sa iyo. Huwag mo na akong pakita. Huwag mo na akong pakita. No, ikaw na lang. Para kasi Ted Filon ngayon. Meron tayong mga napansin din. Alam natin, yung sinasabing wala na tayong contractualization. Pero meron pa rin mga ilang company na hanggang ngayon patuloy pa rin itong sinasagawa. Alam mo, sinabi ng Pangulo yan. Stop contractualization. Di ba? Or else, di ba? I will kill you. Based on that news, based on that from the tongue or from the horse mouth mismo, nanggaling mismo sa tao o sa ating Pangulo. Minsan, meron pang mga kumpanya dyan, may alam nga ako dyan eh. Halimbawa, nagsilbi ka na ng 15 years. Katakot-takot na kaso naman ang isasampa sa'yo para matuluyan ka mag-resign para yung period of length ng pinagtrabahuan mo, hindi nila mabayaran. Diba? Kasi alam mo, ang gumagawa po ng contractualizations ay yung mga malalaking kumpanya. Di ba? Sa contractualization kasi pare, pagdating ng, before dumating ang 6 months, kailangan regular ka. Provisionary ka muna ng 5 months. After noon, 6 months, regular ka. Okay. Yan. Ang problema kasi, like yung mga mall dito, after 6 months, terminate ka na. Before 6 months, di ba? Yes. At saka, ito pa. Wala security of tenure. Yes. At ang napapansin pa natin, lalo na dun sa sinasabi mo kanina, sasakyan ko lang, dahil napanood ko rin, parang panginsulto doon sa ating mga kababayang mga sales lady. At hindi naman napansin ng ungas na yon, ng ogag na yon. Napanood mo? Napanood ko. Na kung ganong kahirap ang isang sales lady, lalo na sa mga department store, dahil maghapon o 8 oras na nakatayo yan. I-share mo nga sa link ng ano. Ako, nanggigigil din ako doon sa... Ako, hindi man dapat ako magraradyo ngayon, pero abang nagkakape po ako dito sa studio, then ay nakita ko yung ginawang pag-iinsulto sa isang sales lady na Pinay dyan sa Dubai, na ginawang katawa-tawa nitong isang i-review ko lang. Isang Arabian look na babae, I think is a celebrity, then na-invite sa isang talk show. Aba, ang ginawang katawa-tawa doon sa talk show ay ang Pilipina. Ang Pilipina, the way I look at it, the way na ginagaya itong babae na to, no? Sayang yung ganda nito. Mukhang mamaya mabaho i-forward mo sa akin para ma-post natin sa Guapo Live para makilala ng mga viewer natin kung sino yung ulol na yan. Ako, Gary, hindi ako nagbabas dun sa ano. I hate that. Binibigyan ko na ng level yung ano ko dun sa ganitong sitwasyon. But this time, I will. Gagawa ako ng comment ko. Yun nga, kapampangan comment, di ba? Even though that's the sage lady, hindi siya Kapampangan. It's a Visayan accent. Pero, insulto yun. Insulto, grabe. Bisaya ka, kay Kapampangan ka, Ilocano ka, nasa abroad ka, Pilipino tayo. Alam mo, malaki ang respeto ko sa babae, whatever the level ng babae, at ano man ang nationality nito. But, this time, it's different story, di ba? Kawawa naman. Ang ginawa niyang katawa-tawa dun sa talk show na ito, na tumatawa naman itong gago na audience and also yung gago na Oy, sir! Meron po kaming ganito, yung mga mga tipo eh. Alam mo, ang ganda ng pagtanggap ng sales lady sa kanya, di ba? Yes. It's very entertaining, yung yung very accommodating, sabi nga, di ba? Sigatin natin yung hinayupak na yan. Alam mo, ito yung sinasabi. Mahirap. Yung isang gago din yung yung tawag dito. yung nag-handle nung anchor nung TV show, di ba? Pinayagan niya eh. At saka ganun yung di ba? Nakaka-insulto. Hindi bali sana at the end of this binawin niya, di ba? Binigyan niya sana ng pasubali yung about that kind of ng Pilipinas. Tayo, halimbawa, bilang broadcaster, hindi nga natin po pwedeng halimbawa na kamukha mo si ganito na parang iniinsulto. Halimbawa, hindi pwedeng ganun. Halimbawa, yung isang artista,
ikaw bakit kamukha mo si Pokwang? Ano ba ang dating mo? Parang pagka sinabi, parang gano'n, di ba? So, parang hindi maganda na isang ihalimbawa mo yung isang personality na katawa-tawa. Kagaya nun, di ba? Ayun, ang narinig ko kasi nung it's isang store or isang department store sa Dubai, doon nagtatrabaho yung Pilipina, di ba? At ginawang katawa-tawa nitong babae na to, no? Ako, ayokong di baling magmura po ako ng lalaki, wag lang babae. Pero minsan nakakalungkot pong isipin. I-share mo nga yung link na to para mapanood ng ating mga nakikinig, no? Alam mo, minsan nakakasakit talaga ng loob. Una, yung mga kamag-anak natin, nagpapakahirap doon sa ibang bansa, na yun nga yung trabaho na kanilang pinasok. Tapos parang ipinapakilala pa ng babae na yun na ganito yung mga Pilipino, mga Pilipina. Ganito yung trabaho nila. Right. At saka yung pagiging... Parang nakakatawa sila. Parang gano'n. Parang gano'n ang dating. Ako, na-insulto ako. Yes. Diba? Hindi nakakatawa yung ginawa niya. The way na kung paano yung binigay na magandang pagsalubong at pag-i-entertain ng isang Pilipina na ito ay napakaganda. At inano pa siya, pinlis pa nga siya yan, no? Na napakaganda mo, ma'am. Diba? Yung gano'n na... But yung alam naman natin kung minsan may mga tayo sa pananalita, kapampangan ka, nawawala yung edge mo sometimes, pag Bisaya ka, iba yung tono ng English mo, but indeed, dapat ginagawang katawa-tawa yun in a show, kagaya ng itong, dapat, alam mo, deklarang persona non grata to dito sa Pilipinas, na hindi siya pwedeng makatuktok, makapunta, makarating dito sa Pilipinas, hindi siya welcome. Unbecoming kasi, lalo na kung yun ay isang artista, o kaya isang personality, is not a model. Hindi sa ideal model sa bansa nila. Where, kung saan man siya bansa, sayang yung ganda niya. Di ba? Yung ganda niya, sayang, pati yung itsura niya, mukhang hindi naliligo ka. Hindi, kulang sa simba yun. Hindi na sa sariwaan yung isipan niya. Okay. Okay, sa Oklahoma, yan. Pagawaan ng gulong. Hindi, sa sa Amerika to. Oklahoma. Sabi ni Yokohama pala yun. Sabi ni si Miriam Mariano, noong 1999 daw, 6.20 per hour. $6.20 yung per hour nila. That's 1999. Ako, way back 1999, nandiyan ako dyan sa somewhere in California then. And every year, pumupunta ako doon sa Amerika. No? But now, na-stop. And I plan to visit again. Yung sponsor natin. Hopefully. Si Ulysses Lumanlan. Nanonood siya ngayon. Ma'am Hindi. Babae yun. Si Oh. Ulysses. Yuli yung Lumanlan. Diba? Taga-barangay ko yan. Magandang umaga po sa inyo. Yan. Si Jennifer Cunanan, nakikinig din. At si Catherine, nanonood din. Si Catherine Kulala. Yan. At Mang Lolet Malyari, yan, Domingo, Maya pa oras po. Kamusta po kang mamalet? Yan. And hopefully, akit ako po minsan. Yan po. Nabasa mo na ba ito lahat? Pipasyal ko Pampanga. Opo, Nabasa mo na to? Yung? Itong mga message mo? Basahin mo. Gusto mo? Hindi ka rin nakikita. Sige. Good morning po. Galing kay Juanito Rivera. Good morning po, Carnel. At Miriam Mariano, allowed metong mong anak before. But now, they allowed 2 children. Ayun. Ano kaya ibig sabihin nun? Miriam Mariano pa rin, masaya na po. Galing kay Sandy Yang Meneses. Good morning, sir. Eileen Bonifacio Gutierrez, Bayap, Abak po, Kuya Arnel. Okay. Yun ang sabi niya. Si Rix B. Kunanan, hi Kuya. Sabi niya, Edwin Paras, good morning Tatang Arnel. Dave Maglalang, Maya Paabak, ayun. Si Linda Natak, Magkapitana, ayan sabi niya rito. Si Renato Lansangan, Kasanting Babasan, kaya mo, Karasking Tauli, ing hello yang Misamut. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko na maintindihan. Hindi ko get yung message niya kanina. Hindi ko get. Pero, yun. Ayun. Marami pa nanonood sa atin. No? Grace Villena, Maya Paabak, Keka, Kong Arnel. Buksan ko nga yung messenger ko kung sino yung Greet ding kay Abe Magkape, Ate Jenny, Angeli Flores, at Jacqueline Tongol.
Sino nga kaya nakabukas yung ano niya, tawagan nga natin? Si Marge Rason, have a blessed Saturday po, watching from Riyadh, KSA. God bless and good luck po. Si Miss Linda Natak, Maya pa Kaurasan, manibat keng masayaming puso, dulang ni Sintang Kapampangan, Abe-abe, Kapampangan. Hello, Tatang Arnel. Okay, sige. Subukan nga natin tumawag sa mga naka-connect ngayon sa atin ka. Okay? Try natin! Try natin kung ako. Subukan nga natin kung sasagot kung sino yung nasa linya na Gary, no? Sige. Mamaya, inahanap po namin Kaya ninyo, pagka sa isang araw, yung mga tatawag na yan, parang may harmonizer tayong ilalagay dyan na maganda. yung nandito din sa... sa likod natin, yung buong TV, makikita mo kung sino yung kausap natin. Sabi naman dito nung isa. Subukan nga natin kung nasa linya si Carmela Dizon. Alam mo? Sige. Ma'am, maya-bayabak po kayo. Good morning. Ay, kumusta ko po? Sigang kayo po na. Makainaya po yung boses ko. Yan. Hello, kumusta po? Hello? Okay naman po. Bayo ko po atang gising, ma. Kumusta po? Okay naman. Bakaroon ko pong bansa at ikaw po kete? Hello? At Chokpay, Saudi Riyadh. Ikaw po Saudi. Naman po maselan ng mamasken. Koto po maselan. Okay. Ali naman po. Okay. Kumusta la po rin kaya bago brako po ken ma? King Riyadh. Kumusta naman po yung obra ken? Okay naman po. Okay naman po. Sige. Sana po papasayada kayo kining kakatang programa. At Kasi yung uwan naman niya, botang kayon, kay busy mo. ay, bala mo po ganingal do po ataken. Edo ko po ay istorbo. Nano pong oras? Nano pong oras? Alas 4 rin Ay, pa- Alas 4 rin ganyan. Che, pasensya na ko po na. Okay. Subukan kayo mo po may ka-interaction and later on po, king programang iti. Buli mo po kaya bime na, darandaman mila po, rening kaya katang makirandam, alwa mo po itang text sa babasan mi, ilang mismo po, ilang kaya bimeng magsalita kayo. Yeah. Nakanta po. Oo po, baya pong masanting, bakante, kondandaman na po rin pamilya yung kete. Che, pasensya na po na, ag-istorbo na kayo, agising na ko pa, ganingal do. Ano, maagising. Tagano ko rin ko po kaya Pampanga. Ay, Mexico, San Carlos. Mexico. Sige po. Uling abak po ken. Kumusta nyo po rin taga Mexico. Kabalentabo. Sige. Sige po. Salamat po kayo king sa pasensya na ko po at store buda kayo. Uling ausan ko po rin baka kay kanyan king kakong messenger. I-try kaya mo po. Dakal po salamat. Okay, maya pa abak po kayo ken. Alas 4 na ning ganingaldo. Okay, King Saudi Arabia. Yan. Dakal po salamat. Diyos ko, ko po balo. Alas 4 na. Pasensya na ko po. Nano kayang bansang epalating oras na. Subukan tala pong ausan at komustan. Sige. Basta't ninong akit kong maka-on kanyan king messenger ko, yung ausan ko. Kalo ba na po itang pisabiantanan din, ita pong maliliari keti kay katamo. Milalako tamo po opportunity. Uling pauli na po ning monopolya na po ing ganagana. Nakasakit niya, ing metong namo pong maging kaita mo, minsan itang mag-abroad. Nyadakal pong kabalan tamong at yung abroad, na sana naman po king lugod na ning upaya at ning babo miswer chan la po rening kay katamong magabrod subukan kay kaya nga usan ning kaluguran tamong at Hong Kong Joel Gomez rening kayang kabalen kay king okay Konsyal, kumusta na ka ken king Hong Kong marimla Konsyal ay bagyak pamu po na no ko rin ka kanyan. masanting pa yung klema Masanting ba? Masanting. kaya wala mo Pilipinas pa At saka, no ka rin ka Hong Kong, kin downtown mismo? Na? Huwacho yung bandang North Point North Point. Okay. wow. Kumusta naman, Ken? Pero, pa masyadong marimla. Kasi last minta ko, Ken, is I think February, kanita, marimla, sobra kadimla. Awa, kaya okay mo at yung tapag itang mga 22
Aoy, pero masanting nitang weather rito. Yakdis nang ko hanggang 10. 22 hanggang 26. 22 hanggang Kumusta ka kanuanan? Ha? Okay. Ang pinakaburita ang diling klema kenita. Agyo tayo po ito. Tama kayo na klemo. Pag yun tayo pa dyan, ita mag-jacket. Wow. Pero ya ko niyang minta ko ken na February. Na ako mo kayabang. Make short ko. Minta kay Disneyland, just ko. At sa aking Macau, ay. Alog ko na mulay ko karengay, kareng building para sa alikot kay Sobra Dimla. Okay. Wapin sa Chinese New Year, marim na talaga Kenny. Marimla. February na. January, February, marimla na talaga. Pero mas buri ko yung marimla kaysa aking mapali. Na. Mas manyaman. Okay, sige. Medyo sasanting ka pang magyakutis. Wow. Malare-lare na kutis kanyan eh. Kamusta na lang rin kabalenta ko yan, lalo na rin kayong madabdab. O sige. Sige, kumusta mo la? At yung kayong pagkakataon para... Lalo na rin kayong... Kamusta na, lalo na po rin malabdab. Kaya katamong kapitan, yung magandang kapitan, iya biya taro. Wa? Kapi na po ken, din ka na akong karuguran ken. Panenayin nyo ko ham. Magdala akong dakalakay ham. Metong lasako ham. Random lang naman kanya nuling Oo. senior ko na yung kaing ngayon stasyon na yan. Mas masanting i-share. Lalo na po ito magprograma na tamo kayong Kapampangan. Past to many po. Baka nita, nakaltanga pa basaya. Okay. Okay, Lalo na rin, at tuwing obro, dalos makrandam daw ang kaya kanyan. Wa. Siyempre rin, kaluguran tayo nga sobro, dis na senior tayo, miras siya karela. Makapanagbieno kanina, siyempre, Lowende, isindindam da nakabosis. Kilala da na Yarnel. Dati, man nakakititsura king kay radyo ngayon eh. Ha? Nung balyari mo, takpan ko na yung itsura ko ngayon, TV na. Dati, itang boses mo kasi, may itsura eh. Balada matuwa na eh. Ay, katuwa na ng Tatang Arnel, ato. Iligit na nakang live. Sana wari kang double B. Sige. Pinandit datang niya kanyan. Bayo alas 11. Tintang programang... Ni Mr. Bernardo. Gary. Sige. Balo ko muli ka, bayo Pasko na. Ati ka Pilipinas. Migit-migit ka na kanita. Sige. Dakala salamat, Consyal Joel Gomez. Diba? Sige, salamat. Dakala salamat. O yan po, yung katamong kabalan, Keti Pampanga, na Achuking, Hong Kong. Yan, ha? Talagang pasalamat na ako man ka rin yung kakatamo sa belang makakirandam. Basta tretang on kanyan kening messenger ko, ausan ko la, at tiyang at chula puket. Nalasami mo ka ako, tang na yan siya. Diyos ko, alas 4 pala yung gangaldo kay Saudi Arabia. Map naman, meto niya po ka rin masugit tang talapakirandam. Diyan at churugo kay Saudi Arabia. Irix kaya magobra? Rex, Manal Beka. Subukan na naman mga ausan ni Rex nung makiba dyan kay Taiwan. Lawentala po at kumusta rin kaya katang overseas Filipino workers na chuking Taiwan. At sana, yung espiritu na ng Pasko, chuking kayo, dyan kaya kumiuling Pasko. Rex, maya pa abak keka. Rex, maya pa abak. Hello po. Maya pa abak keka. Palagi ako yung oras keti Pilipinas, sampoken, pareho muna. Kinta, Taiwan. Hello? Yeah, good morning po, Maya Payabak po. Rex, Maya Payabak keka. Maya Payabak, of course. No ka rin ka kin Taiwan? Dubai. Ay, Dubai, I'm sorry. Alwa pala yung sabihan ko kitang Taiwan eh. Dubai, kumusta? Nanong oras kin Dubai? Kahit ko mag 6 pa. 6 ning abak? Agising. Alas 6 na pala. Ning abak? Abak? Agising da kan eh. Okay mo. Okay mo. Alas 6 binabak. Alas 6. Pinandit mo kanini. Magkapampangan na kami. Dire-diretso na. Okay. Pila na kang banwa king Dubai? Dubai ka? Kahit po, kahit ko, 10 months pa. Dati na ako kasi Kenny tapos nagbalik. May albenet ang pinos na king kaya? Internet, king Facebook about the sales lady na kinain na Makalive ka kanyan, Koy? Makalive ko. Makalive da kan, darandaman, Keti. King programa.
Wow. Anta. Taga no ka rin ka? Gising ko parang hindi ko nandiyak pagigising ko. Mo ba nung maka-live ka kanyan? Na? Mo ba nung maka-live ka kanyan? Ha? Map ekek sinindi ang video. Mo ba nung maka-live ka? Live ka ta kanyan. Taga no ka rin ka Pampanga? Kay po. Taga San Jose. San Jose? Angeles City? Awa. Angeles City. O sige ka. Pugayan mo rin ka barangay mo San Jose o kamag-anak mo Keti. Maybe San Jose, San Fernando ko. San Fernando o kabandamay paring Boy Santiago na ning RW 95.1 na. San Jose. Kilala mi tay announcer king. Ha? Ikaw mo nga. No, karta tingnan kaya. Ha? Tingnan live show. Nino? Boy Santiago? Nitay ke balo. O teme balo, apin ring announcer na ning 95.1. Malawak kang kayabe mo naman tagi radyo before. Then mira siya king RW 95.1. Ni Perry Fangan yan, kayabe na. Okay, sige. O, tika king Dubai. Yeah, Dubai. Kumusta na rin kabalantagan? Kumusta yung obraket? UAE, Choco. UAE. Dakal ng Pilipinong magobram. Taiwan. Bala ako tika Taiwan, kalaot mo pala. Itang nandin naman ti Saudi Arabia. Diyos ko, alas 4 na papaling ganing aldo. Che, pasensya na ka na. Pero kasi makasindihin kaya kan date eh. Itang metong naman at Hong Kong. Apay king Hong Kong, okay pa eh. Alos pareho huming oras. Busy kang magkay kasi sakal magkay mag-comment. Dakalpin eh. Ay, bala mo, apin mo yung kaswelo mita itang apapasayada kayo eh. Nakaka-inlove naman yung boses niyan. O may inlove yan kay Gwapo. Balo may Gwapo na itang director mi. Ha? Igwapo. Balo me. Balo mo yung Gwapo na nito eh. Miya kalupa itang kaya sumpa. Masakit itang kaya sumpa. Dino kaya ang babaeng mila ko sumpa kaya itang kagwapuhan no? Talaga? Wasong paha. Diyos ko, yak pangarapan ko rin to. ya mo kabut bukod pinagpala. Diyos ko, karaldang managal. Okay. Ika kasi kakakit ko keng kaya. Ay, buri may ngakit? Wag na! Ka pa rin may nakit, sumpang kasantingan. Balo mo, keti kaya katamo, keti. Ari apin na usan da rin king karen kay rare ada. Rare. Kaya na rin, ditak na lamo. Okay. Gusto pala dapat makita sa screen kung sino yung kausap ko, no? Gusto mong pakita ko sa iyo ngayon kung sino yung kausap ko? Rex, i-video call da ka na. Bisa ka? Na? Isip ko po mo. Ay, sige, yan, pakit taking video, yan. Rex, sige. Doon sa mukha. Oh. Ito. Huwag mo sa akin iharap! Iharap mo sa akin ang mukha! Rex, nasa? Tayo, Rex. Tanggapan mo yung video call. Rex, tayo. Hello. Tayo. Iya ko maka-video call eh. Ay, requesting. Okay mo yung signal, Ken? Sige. Yan. Uy, talinwal yan. Mitakutan niya Gary, kisumpa. Tayo. O yan. Hi! Ay, ni po. Hello po. Okay, kumusta po? Ay, ni po yan. Pakikikay. Yan. Rex. Yan. Kumusta na ka, Ken? Kumusta, Ken? Okay mo. Wow. Malawat na ka, Ken? Kamarine, doon naman nakakakit. Oo. Kumusta na, Ken? Pila na kang banwad, Ken? Pila na kang banwad, Ay, ko pa eh. Kasi dati, 10 months ko pa kaya pa magbalik ko. 10 months ka pa, ba? Malawat na rin, eh. Nano mo yung obra mo, Ken? Dito ko, Koy. Wow. Nano mo yung obra? Hindi pa kasi. Ha? Nano yung obra mo, Ken? Hello? Nano yung obra mo, Ken? Nano yung obra mo? Nano yung obra mo? Na? Cook. Cook, biyasa ka magluto? Nano, kapampangan niluluto mo, Ken? Uy, naman. Oo. Nano mong balo mong luluto? Yan, diba? Nano mong balo mong luluto? Dakal. Biyasa kang maglutong, biyasa kang maglutong kare-kare. Na. Ay, the best. Kailangan manyaman niya rin ng bagok na. Potang ating potang ating kare-kare, kailangan natin bagok ka manyaman. Wala po. O diyang bisan ba ako ketang kimpalengki?
Minorder kong kari-kari. Diyos ko, kempanto na ning laman kaya akit. Siyempre pa. Baladar ko itam pipanganan ko vegetarian ko tadi dininan laman. Diyos ko kasakit ne. Ne. Abulay mo ko. Oo. huli ko. Pagluto mo ko na. Kare-kare. May aduhan na ako yan. Oh, sige. May aduhan na ketang minuna naman tang kukwento ko kay kayo. Sinali kong boto kay taking nepo. Ampong tinape 20 pesos. Agisang kunoring 5 tinape. O teke pakiting boboto. May kaalunay apulo na yata sa pinting bulong. Eh kung paano no sa saryanda. At luno rin bulong alak ko ketang boboto. Apulo na balot. Diyos ko, nakapulo, karnya palin to yung boboto. May gisa no rin 5 tinape kakanan ko. Kasakit na. Kalupa na itang kari-kari. Diyos ko, pala ko, apa sinabi ko po, pasalwa ng kari-kari ang alalaman ako. Ngayon pala niya makanyan, pagisa, no? Bala na siguro vegetarian ko na. Sige. Siguro. Muli ka, magluto kang kari-kari na. Yan. Kari-kari, manyaman. Kare-kare po. Dakalyak lasang kari-kari. Ating kari-karing dagat. O, nagkinig ko yung magluto. Nano maluluto mo, Ken? Magluto ko. Nano maluluto mo, Ken? Arabic food. Ha? Arabic food? Ay, Diyos ko. Arabic food. So, Arabic food ating kayan, ne? Nano kasi tang kakabit na kang kaya? Pakit. Ano mo nga kung kinakain yung camel dyan? Camel? Ano bang camel? May camel ba? Arabic eh. Arabic food. Oh. Gary, nasan ba yung ano natin? Third camera. Para dito, iharap ko si Rix dyan sa isang camera. Doon, sa main. Ayaw mo bang pumunta rito? Ayoko, huwag mo na may pakita dyan. Yan. Yan. O yun, Rex, jump side. Rex, makikita ka dyan. Dahan-dahan. Sandali, mahaba itong tanggalin ko muna. Yan. Yan. Rex. Yan, patas na tayo niya. Sandali. Yan, Rex. Yan. Wala na. Yan si Rex. Yan. Rex. Nano mo ang kakanan mo ka, ay, nano mo luto. Rex, baka nato kaya takpanin ka kung kaya kanina. Nano mo yung lutong Arabic? Nano mo yung King Arabic? Kabsa. 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 Nano ito? Camel? Tupa? Biryani. Ay, muna ka paminta king kay ko, yan mo papalo. Ay, ako babalo. Yan kasi dati na akong mag-abroad. Dapat na ako mag-abroad. Pero atin lang kakabit ken, eh. Kaya may asa ako magluto. Curry ba ita? Curry. Chicken curry. Yan. Ay, may walaya. Tayo. Hindi ka naman i-transition mo. Ayan. Naka-transition. Yan, kaling magari. Yan. Yan. Transition eh. Rex, akakit mo na yung itsura mo kanyan na. Yan yung pag-aralan mi. Kintutuki at yun nakaking gulot mi. Tingkay Maragul TV king gulot. May live ko ka lang kanyan ko eh. Maka-live kapin kanyan. What do you? Live ka kanyan, pinandit at mouse ko pa ka ng aliwa. I-live tala naman. Yan, sige. Sige, Rex. Yan, greet mo na rin kaya katang kabalen, Keti. Mga taga UAE. Sige, nino po? Hello, sa mga grupo kong kabalen. Yan. Sabihan mo karela, makirandamlat, manalben, ha? Balo, ikay ko, Princess Malyari. Habit pa, yamig kahit ka na ako eh. Wow. Pero potang manalbe kayo, i-share yan, ha? Bakanta dakal manalbe kaya katamo. Ha? Dakal na kapit kayo eh. Dakal na Kulinarya siya? manalbe. Ha? Kulinarya? Biyasiyang magluto, kulinary, wa. Hindi kulinarya, iba yun. Ay, iba yung kulinarya sa kulinary. Pare, ikaw talaga. Marunong siya sa mga prito-prito. Yan, di ba? Biyasiyang magluto. Hi, kuya. Yeah, Gary, hi daw. Hi. Yan, di dame, wa. Indirector mi, pingaman mo akong sumpaing kayang pangapogi. Yan. Balagad mo ito, gifted na rin makanyan. Diyos ko, keti Pampanga, Diyos ko, alang makanyan, yakabod. Siyempre, Galing mo, nakasaan mo ka, Dapat pala may clip yan. Oo, nahihirapan na ako, Gary. Kasalatan ni Rix to pag nangawit yung kamay ko. Okay, Rix. Siguro, ating kang buring message. message. Sige. Ano kaya? Makakain ko kasi. Kaya hindi ko pa big live ali.
Ba? Kami naman, Burimi, mag-live kayo. Yan, sige. Message ko. Oh. Sana lumaki show mo ko. O dakala salamat. Wow. Ay, Wow. Anggat ating makirandam kaya kami jangat luna lamo kaya mawala kini. Burimi kasi papasayada kayo Mapagpasaya kaya kareng malungkot. Ilapit mo siya sa camera. Ang likod ng camera mo eh. Oh, yan. Gusto mo yan, Kari? Hindi ka na ba naawa sa akin, Kari? aray ka. Oh, di ba? Ako bro, hindi ako po pwede Ako magpakita di ba yan. lang? Oh, sige, dakala salamat. Maya pa abak kay Kaken, Dakala salamat. Awan sige ako. Thank you kay Pamanawas ko. Okay, God bless you. Dakala salamat, More power. More power, more. Bye. Bye. God bless. God bless. Thank you so much. Bye. Okay. Okay, Gary, mantun na kang stand. Kailangan natin at least. May sakit ko gamat. At least nakaharap ka pa rin sa camera. Oo. May sakit ko gamat. Oh, yan mo ang ganda di ba? Tingnan nga. Oh, yun. Kailangan mo ng clip. Katapat niyan. Mawawala pa ako dyan. Tignan mo, matatakpan pa ako dyan, Gary. Di ba? Dapat nakatutok na sa camera yung cellphone. Mamaya, mas maganda rito dalhin natin yung iPad para mas Pagawa, mamaya tawagan mo nga si pare Raddy, baka gawa na. sige. Anong pangalan? Raddy Martinez. Raddy Martinez. Yeri na. Nung yeri na, papunta na may itang mobile patrol na ng Station 5 kan. Balik mo na sa teleradyo. Okay, teleradyo na tayo. Yan. Okay? Ganun po ka-high-tech ang aming direktor. Magaling talaga. Kasakit na ni tao tayo isip me. O maus ka tapan May katlutan na. Ba't na king Hong Kong? Ba't na Saudi? Kaya nga, sa Kapampangan ko na lang. Sige, Kapampangan. Alas 6 na, pahinga mo na, Sige po. Paalam ka muna. Mamaya na ulit. Amo, lawen ko para rin makinat ng Gary, bayo ko magpaalam. At balikan do ko pong alas 11. Diyos ko. Baka nito naman po, asamasnan mi Yung dapat mi samasnan. Uling, burimi po kasi ating interaction. Tandaran-daman da kayo. Mamaya, sa Kapampangan, masaya yan. Kakit da kayo. Di ba? Maswelo tam para pareho. Yan. Diyos ko. Ito. Yan. Amo, mamasa ako sa Gary. Baka rin yan naman karinig kaya katamong kabalen. Diyos ko. No karni panis serano? Ingka ko po. Max, good morning, Park. Sabi ka nun. Nino? Si Ruby Guanlao. Anak ko ni Congressman Guanlao, yan, ng Butil. Si Robby ba galing na Hong Kong yan, Robby, yung pasalubong ko, Nakita ko na yung pasalubong mo sa mga kapatid mo. Mayroong tapsulugan yan sa, anong street yun, Robby? Yung sa inyo? Yan, may tapsilugan din yan. Nag-invite din sa atin yan. Si Robby. Robby, ano kasing address nung tapsilugan mo dyan sa may Lakandula? Yan. Sandali, nawawala yung monitor ko rito. Yan. Sige. Gusto po ng director ko, magpahinga muna po ako ng 30 minutes. Hindi, basahin ko lang to. Itong Robby, dakala salamat. Kang Piolo Santos, kang Apol Aunia David, dakal po salamat kay kayo. At kang Noel. Okay, pasiwayo po. Balikan daw ko pong alas 11 king programang Pagmaragul ko Kapampangan ko. Kaya biya po yung Arnel Panganiban. Mag-break ko mo po for 30 minutes. Pinandit, kin pa magbalik ko. Kaya biya tayo po yung double B. At dakal po salamat. At maya pa oras po kekongan. Eko po mama ko. Magbalik ko pong pasibayo. Beds muna. Ako na magsasarado. Beds mo. Okay. Sige, dakal po salamat.